شارداریا بیولوی یا نافچه استانبولیه گل سرانسری ترکیه و که شارداریا یکم هاتی آوا کرن. سال 1854 و پادشاه عثمانیان عبدالعزیزه. نها پیشی آواهی شارداری جوشه و قربلغه که مزن به داهول و گووند پیروزباهیان داردخن. لحندری شارداری مالباته که کرد پیروزباهیان قبول دکه. دایی که کرمانج و باو زازاک و هر دوجی خلک حفیقا سیوازینه به وی که شاد بن دا کوریوان اینان گنهی بوی شارداری بیولی ینو. کرمانج جزانم پاک جزانم غربون خود تابی جخوا اینان کردی فهم دکه و گرگ جیش کردی حز دکه گرد دستی ویده به اوه هرتن به کردی باخوه از چه بیم که قربان ندیم بین شارداری بیولی پشتی 30 سالان که دست CHP آنگو سکولرین ترکیه. بیولو جگلک هلان و گرینترین نافچه استانبولیه. مدرن بونا ولید جوی نافچه و دسته کریه و نافچه ویترین استانبولیه جبرکو تقسیم و جاده کبیر آنگو استقلال جی لوی نافچه نه. لهیلادن سینمای ترکیه شانو مودا و انتلیکتوالیزم ترکان وکه بارگه بیولو جخوره کرنه ملک. Türkiye için büyük bir kazanç. Çünkü burası جبو ترکیه سرکفتنک مزنه. جبر کو او در دلی هنریه. دلی هنر رابردویا ترکیه لوی دریه. یشل چام جی لوره. همو شانوگرین گرنگ و گالرین دیروکی تف ده لورن. بری او ناوند لور و بونه. açıldığı sokaklar ve ara sokaklar burası. اینان گونهی به پشتگیری دنگدرین کرد شارداری نافچه گرد که نفوسا وی نیزی 250,000 لی روزانه در دورا 5 میلیون کس سردانا و نافچه دکن. سکتورا کیف و گری جیهوارن دیروکی قلصلخانه و بارگه سرکه ی ناف دولتی جی لوی نافچه نه. هر وها ناوند ریخستن سیاست کلتور و چانده یا کرد استانبولی جی دیسا او نافچه نه شاردار جیگری وی و هجمارک اندام مجلس جی ایدی کردن. ایرو مثلا اش باتمانه me Kürdek meji çok şükür. Az ایرو şaradariya Beyoğlu'ya da görev distinim. Yani Kürde mevri hataj mehebe mekhoyil wanderin. Tişteki vere sermet tişteki bıkavme disa jeme ali karibken. Programamını yekemin ez xwazim maleki dengbeja çekim. Beli. Yani vi mi be hevseroke İstanbul rejim mecvane jî gotiye mi gotiye ki roje ki em di nava İstanbul'e de malekî dengbêja ava bikin inşallah. Kasım Paşa'ya ku Serokomarê Tirkiye lê mezin bûye jî semteke Beyoğlu'ya ye. Navçeya Beyoğlu ji ber gelek taybetmendiyên xwe ji bo hemû partiyan her tim bûye hedefa serkeftinê. Bi destxistina vê navçeyê ji hêla CHP'yê ve diyar e ew ê guherînên berbiçav jî bixarabîne. Bi destxistina şaredariya Beyoğlu ji hêla berbijêrekî Kurd va wê bandoreke çawa li Kurdên Beyoğlu'yê bike pirsa me ew em weke medya Kurdî li vê bersivê digerin. Di vir de em dikarin vê bersivê bidin ku em weke medya Kurdî weke televizyoneke Kurdî cara ewil di deriyên vê şaredariyê ra derbas bûne çûne hetanî jor û li hundirê şaredariyê me kariye em bi rayedaran ra hevdûn bibînin. Ev nîşaneya wê yekê ku wê di nava Kurdên Beyoğlu'yê û şaredarî û rêveberiya şaredarî de qenebe hemahengiyek hevbihîstin û hevdîtirek çêbibe. Ev jî wê bêguman bandorekê bi taybetî jê hêla zimên û çand hunerê ve bixwarabîne. Rawîn Stik, Rûdaw, İstanbul.